Učenici gimnazije i srednje stručne škole Istočna Ilidža i srednje škole 28. juni Istočno Novo Sarajevo su ovom prilikom istakli da oni nisu problem koji treba rješavati, nego resurs u koji treba ulagati. Koordinator lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca Istočno Sarajevo Stanislava Bosiljčić ističe da je cilj obilježavanja ovog datuma promocija prava i obaveza srednjoškolaca, a vizija asocijacije je da svi srednjoškolci učestvuju u rješavanju njihovih problema. Mi kao jedan dio nevladine organizacije ASUBIH-a možemo da promovišemo ta prava na jedan bolji način, možemo da mlade uputimo kako da najbolje poboljšaju status srednjoškolaca, tako da mislimo da smo mnogo napredovali baš što se toga tiče, a ono najteže, to jeste to samo upućivanje svih srednjoškolaca tek slijedi, tako da ćemo, nadamo se da ćemo uspjeti, eto danas da ćemo dosta doprinijeti da se probudi svijest srednjoškolaca. Bolji odnos sa nastavnicima, više razumijevanja za učenike, poštovanje prava kada je riječ o izvođenju nastave i polaganju testova samo su neka od prava koja srednjoškolci traže, kaže Jovana Beribaka. Vlast nije previše upućena u ove naše akcije, ko što možemo evo danas da vidimo, nema ničega od predstavnika vlasti, ali mi nastojimo da kao što ćemo informisati srednjoškolce o našem radu, tako da uključimo i vlast, kao i druge vladine i nevladne organizacije i druge relevantne organizacije u našoj zemlji. Do sad smo imali dosta odazvanih srednjoškolaca, a nadamo se da će biti još više. Ja mislim da su svi zainteresovani, da je svima stalo da se bore za svoja prava i mislimo da će dobro proteći ova akcija. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini tokom godine organizuje različite edukativne seminare, okrugle stolove i svakodnevno informiše učenike o njihovim pravima, obavezama, ali i o radu organizacije, kaže član upravnog odbora Asocijacije srednjoškolaca u BiH Aleksandra Matić. Zavisi od grada do grada. Imamo gradova u kojima je odziv fenomenalan, primjer imamo Visoko, gdje 150 mladih ljudi učestvuju u današnjoj akciji, idu ulicama gradom sa transparentima i promovišu ovaj dan, dok imamo gradova gdje je odziv minimalan. Dakle, zavisi od mladih ljudi, ali uglavnom ima potencijala i mislim da uz prave akcije da se mladi ljudi mogu probuditi, pokrenuti. Pomaka jeste bilo malih, ali je bilo, na primjer, u odnosu profesora prema učenicima, prihvatanju angažmana, dakle, u tom nevladnom sektoru, u obavezama koje imamo, dakle, prema tim organizacijama i prihvataju to izostajanje s nastave, nekako dopušteno više nego što se dopuštalo prošle godine i mislim da je upravo prošlogodišnja akcija bila zaslužna za to. Međunarodni dan srednjoškolaca u svijetu se obilježava u znak sjećanja na velike studentske proteste koji su 17. novembra 1939. godine održani u Pragu. Srednjoškolci i studenti su protestovali protiv nacističke okupacije svoje zemlje koji su zbog protesta bez suđenja strijeljani. Danas se ovaj dan obilježava od strane svih međunarodnih i nacionalnih studentskih i srednjoškolskih organizacija.